kajuai ma wailat miki shila haka arpun riotrik nailar ulalum da kajingalang panyakran yatai sani halor ke jingjia yata khu kali ne accident ki bawanra omtang ya kajingjot jingpra ki kali henry ka bakampang not e kalong kajingdu e no ki mensim brio la banpen kan mau bahaka step arpway trik menta ubnai kaladon kajingjia accident hajan surok ba NH6 hajan kapung Thalasken West Stand Hills District Kabalwan ra kajingdu no AKR ki mensim brio kunthop ukhlung badang arsnam bat uwe usamla hadien bakatrok bakit klingka kelaban ya kamaruti iko hadu bakan julor pham ya kajingalang la pelong ha hall ka Highwinds Lakeside ha kajingwan ya shimbenta da katnat DTO kitnat pulit traffic katnat ka koi kekya bat katnat PWD nalor kinongelam bat khot nongkit kam jong ka dorbar mukla pelun Haka jingalang layak rani kila jingada bapher haki jaka ki balong khamma ya kalet kawan jugi kali motor kata ban shna speed breaker ban bo iki signboard ki ba ajing tip iki nongnya ban long ki ba husiar ban penbiang iki jaka ya kejat pat ba footpath UMLA haka jingalang ula banjor halor ka jingdon kam ban ya trailang jong kitrat bapher ban thau kilat kilinti ban shngan ka yat ka yang ki pat ba ling ba ka surok ba khamtam ki khna school Hadian ka jingalang UMLA ringkat ki he officer ka PWD bat pulen ula pelong ka jingjurip ek jaka ki bakhambu jingma kata halat mukla bat hamukan dur ka jaka bakhun bha bat ka bala juwan ra ka jingjia hap kali nakapor syakapor habakran syakilat pathai kubor uma walat miki shila ulaong hadian ka jingjia accident ka bala jia halat mukla kala pelong ya u ban sngo kya hadu kata namar wat ki brio ki bayat lan tiru kim shngan jo What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore. Remember once more. Ni kesni nagaliang yonga hadin ketu kejingjia go snyausi kini kisni kuda dep jan waro jan wa mto dua po jan tian re ro mikhalia di yogi wa em ketu ka accident ko da jia ko bi ke trok da la go hai tai ha thala sken hitu te ko rap pen phala hitu ho ki accident jo yoi nagi sngi hen re gi ka ko pen phala hitu to ka bru go lai luti mo ke pedestrian da dep ne te da tanra ketu ka kari da ha ko wa da do ye men sen yang wi khnai wadang arsnem wa ba ketu ka manbei da wat ketu ka manbei da kam man ka teman go critical em go chapo hospital pada TV so we know driver yang ketu iko le da klaru hitu ban ketu ka kari da dem te dang em le chi le so ngut ki wada mensu te hadin ka jingjia ka tu nagaliang ko nga yo mot man go nga ka jing snyau khya do katte bo wat ki bru ki walai chusurok lam man save de ki nei te down ni liang yo nga da khut o ya kanika district road safety committee mo ko chair do deputy commissioner ha ka jing em lang yong ka transport department dem te ka police department ka health department ka PWD pat kam ter dan ni kesini da khut lang le ki tu he yong ka buklai bro ko wi ko depan snyau sket ke jing snyau khya do katte ni ba dipat ba kam man ka snyau not di julai ni tu tham te yo hi le tu thau le man yu man safe ya ki nong lai nong wan
but what iki driver ki carry le wato kan wa khian tu ka thau to wei duna kini ki signages mo ki signboard kam terแต่นี่ที่ดาวในเรื่องยองงานนี่ก็สิ่งที่ได้วันเนาะเด็ดแต่ได้ปันมานี่ก็มีติ้งได้หิมได้เอาไงกี่แหละขนังวัวชิมเคียกี่วัวโถลาดก็ตัวเท้าอยู่เป็นชนะอย่างกี่ฟุตบาทขนังในเป็นตากี่ไปบ่ากี่ขนาดสกูร์กี่วลายลูกีในตัวมันก็สิ่งมั่วก็โยยต่อวนพากี่วลายลูกีในตัวบัดกำโจเล่ได้ปีเล็กกี่วัวโบกี่สปีดเบรกเกอร์กี่ว่าเคลมดักตายกับทราฟิกแต่ขณะเฮนรี่กับมินโฟกัสต่ออย่างเซฟตี้แต่กับบัดกำเตอร์ยูhadir hadirวัดขุดอีกนี่ก็ยี่แต่ยูเละว่าสกวิมโตดุกัดอย่างตายกับฮามุคลาเฮนรี่ยูกันนี่ฮามุคนดูให้นี่แหละยูกันนี่ก็ชาร์ปตอนนิ่งพอยต์ให้นี่ยูกันนี่แหละต่องายูแล้วคำมันก็สนิบไปก็จิงหาบยังมีกรีแต่งาเขาในเรื่องยังกับพิลบิวดี้ยูนักปอร์ตก็ปอร์รีเพย์ก็ยังกับตุกี้crash barrier kini kita. Tang Henry ke jengsnya ko yang ngaw to ka focus ke yang ito uman ko kaman wo pun slow down ki ridang neneng. Mo knang chwa speed up ki. Tani te daw da apil ki ne yo bo ki yo speed breaker but kam jo le yo bo ki ya ki proper signages. Knang wa mo kam ga accident prone area le ne there is a sharp turn le ne kam te ki reflector knang yo pun cautious le ne wo yo ya attention yong ki driver. Tani te da am lang ki wa he ne yang kam kondur le ter lali pa yiwat ya ka tai le te yo luti te da yo ile ka assurance ne ka liang yong ka road safety ne kham tam ne liang yong ka PWD central department wa uchim khia ki halor ka ni wo pun le smart kat wa ye wala knang wa ki nong lai nong wan bat kam jo le ki driver ki yong i mot yong man safe ki hak jing lalu ti ki yong ki hadin ke jing ya kelamin ni le chem hai ye te wa to wa there is a huge gap mot ke jing ya sia pro ne ba dai na liang yong road safety da dong ki wa to min frop to dang pai dang yo da na hai mo te na ke liang yong ki le na ko port pon sin da tho ki chi thi ki reminder ne ban ta wo ne ba sia thoi wa to ki point out don hi ki ni to accident prone area tang han rei ka fon to wan ga na ga ministry ông kita pak di kepung selain negeri yang ngam ada banjur ni baru daura ai kan ni ada state government untuk UM ni ke dedicated fund sebab untuk yang ni dewa pak proposal wo ni bah ini to it's a very serious no it's a matter of life and death yang di nong lai nong wanแต่sao thui tengah dara ai kan ni le nang wa banjur yang state government wo chim ya ke decision nang yo sao thui ni bah kam ong pin ni to kan hai ka oh ya not tai peraki dan ngah kamu orang ni ngah clear ke direction orang iki betul wah you krum emiga kan di road safety committee lada pi dau duk pi yo not tai dengan ada gua pi le ke state government tau MG ke dedicated fund ki wo hak disposal yang ke di committee kenang wah hewan won for in emergency le ni MK mi te yo yo ke pengkai kamแต่ก็นี่ก็ว่ามันก็วินกิชูก็ดักว่าเอาริสแต่เซวินและนี่เสียคอมเมนต์ได้ยกคุณลังยี่กิตุกิวายุงฮัสเซมยองกิตุกิวิกเต็มนะมั้งคำตำนะปอมุขละแต่เดี๋ยวเป็นเสียเอายี่กิเลยในบ่าวเอ็มก็สกิมมั้งก็จึงรับในเรื่องยองก็กอเมนคำตำกินที่อักซิเดนต์กูได้จะฮักกิลุตีสังเกตแต่เอ็มก็ compensation ในบรรดากิตุกิวิกเต็มกูได้คลาดกูได้ปล่อยก็จึงรับกูได้ปล่อยกระดูกอารักบัดคำจุเลยในบรรดากิตุกิอักซิเดนต์มั้งที่มากินนี่กิว injury กิ major injury เดอุยรับหมดเลยอุยรับก็sorkar kamasan pawajar te ho kate la daw depend go hak jing apply ki yong ki ne taw penbiang ki proper document te ne liang yong ini de yo ya kelam ke committee ban ke liang ki depan sniaw ki wo ya rap ki ne ben taw wo pen yo ya jing rap kam ya ki kong hi ka mut ko first haden wo de jak accident jan ko nang kong hi ko point of contact yo ki to ki pulit te sniaw thoi wo to ki pulit to ki wa main ki wo dia cem temut kam cem dek kulit tau lu bersau tu ya ki ne ba dau MK mi ya ka FIR le ni yang kacung ni yang ka police department nei te dau ho banga kajing siket kete waduna ka awareness program te ne geliang yong nga le ile wachim mai ga ni ka sen jam dak kadang upat ba yo tip ki bon sen de ja ki accident tang bon sen tip ki te ho kam ho jing to wa ga ni ne ben tau apply te de ba snyau tu we phi to ga ni ka mok ke jing yarap te MK mi ke proper documentation MK mi ke dem mi ke proses te nagaliang yang ile perchangi u pun kamu nong u pun simplify ga kat wa ye wala tenga api le ki pai ba wa MK mi le de ja kam ga di ja unung kong hi ye ki u chim jing yarap yang di polis ki wa ne ba ki polis to ki wa da mot ki wa tip ye ga ni ga kam te ye ki chim yarap nem ta polis pan nagaliang yang ile daw tholat nei ni wo appeal ye ga ni ga road safety committee wo le ga ye ga awareness program na post ko port nang pai ba yo tip ye ga ni jing yarap tu ye ga yo na ga ni ga na lang ba na sorkar ba ha ga tu ga sngi nga la ye bhau e phi ga ta clear
picture mo ne ba kaman ka tele even nga le yo ki một the different view different vi kanao vi kanao ni angkat kam jing sang thu yang nga temot hitu temot ong bai lose ong bai kam lose control tu driver te dem ne te mana po chak mat hitu temot tip perchang udong na mo te dei din hitu ba tu ka man bai kam tu ka man bai to ba ka ye kon den wa arsenal te hit gigi te saret wa we kon wa bai te ikon li kladi on the spot dem ne te eman di kari go wi ga iko o wan ne tai liang te dem ne te ha pai ko ban ba jrong yo tu ka iko dem te eman ki kari ki alto mo artli ki alto ki wa em chijan situ go wi darap dep ko na khmat khajak te go win mo lumala do ni te kite to ki mut ki jing yin jing jia ko kat kam jing tip yo ngai go mo lumala ta hejing to won mo driver wan ka jing sa thu yong i ho hadin ka tu jing jia mi u kam bo wer yong brum lumala tang hadin ka sar wan nu instances te dem ta sa thu to ni ka case to man go wada jor mo te ni te da pet no you know te kat kam ga information ro kat te to em yo jing tv mot ga yin bai police dang lai bi chmat te ni ta wo bo det do thu den kat tu ki jing jia tang ni ka sen gunang kong wa tang nga ka mot em le wan chmat tang ajan pun nei te la da che phi da yoi phi ga concern gi nga te mot henry wong famon ka hawan ni to da jing sia khia te ngau yai bo din ni de te make sure you to very as soon as possible ya ka te ko mot phi ka timeline nga sia I'm not in that position man biang i ko ngau ong ka te ka timeline henry nga assure pai ba to yai bo din ya ni nang wa yo to kini ki changes le ne kini ki jingkala kat ki wa yew le to perchang kat wa yew la nang ni wat rai te safety yo in no pai wan ta What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more.